siyabonga awubakithi abadala babethi mabekhuluma bethi sigawulele kwenyuka babuye bathini futhi ingakhala kakhulu njani ngikukhulumele enye into kuthiwa sigawulele njani inyuka bayazi indaba yakhona asithi thina inkonkoni 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 nyamazane mnyama inkonkoni 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 hayibo inkonkoni 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 nyamazane mnyama bukhona usiko bukhona usiko kujulile inkonkoni sibezwile beshobethe ishoba layo liphethe inhlanhla kwabamnyama bukhona ubusiko kujulile inkonkoni sibezwile beshobethe ishoba layo liphethe inhlanhla kwabamnyama izangomuqobo zaliphatha ishoba lenkonkoni izangomuqobo zaliphatha ishoba lenkonkoni ngoba ishoba lenkonkoni liyayigeza iminyama kwabansundu ngoba ishoba lenkonkoni mdaka baba ngoba ishoba lenkonkoni liyawageza amafufunyane kwabamnyama ukuthakathwa mdaka baba kuyaphela khona ngeshoba lenkonkoni isidina siyaphela sona ngeshoba lenkonkoni ukuthakathwa mdaka baba kuyaphela khona ngeshoba lenkonkoni isidina siyaphela sona ngeshoba lenkonkoni nami ngiyalifuna ngoba ngingumuntu omnyama phela yikho ngithi shoba lenkonkoni shoba lam yikho ngithi shoba lenkonkoni shoba lam hawu yikho ngithi shoba lenkonkoni shoba lam shoba lam shoba lenkonkoni shoba lam hawu shoba lam shoba lenkonkoni shoba lam hawu shoba lam shoba lenkonkoni shoba hawu yelele mama shoba lenkonkoni shoba hawu liyazibambela shoba lenkonkoni shoba hawu yelele mama shoba lenkonkoni shoba hawu yelele shoba lenkonkoni shoba konkoni yachama hawu yelele hawu konkoni yachama kona sa respond hawu konkoni yachama hawu yelele konkoni yachama kona sa respond mina sengikhumbula ekhaya mina mina sengikhumbula ngakithi mama kona sa respond ngimzwile ugogo mina ngibiza khaya ngimzwile umkhulu wami awuyena ngibiza mina kona sa respond hayi woza awuyelele awushimshimene kona sa respond awushoba lami liyazibambe awuyelele awushoba lami liyazibambe kona sa respond awushoba lami liyazibambela awuyelele awushoba lami liyazibambe kona sa respond wo awuyelele mtaka baba ye mama kona sa respond sengikhumbula ekhaya mina mina sengikhumbula ngakithi kona sa respond ngimzwile umkhulu wami ngibiza ekhaya mina kona sa respond ngimzwile ugogo mina ngibiza ekhaya kona sa respond shima mama awuyelele aye mtaka baba kona sa respond woza wethu awuyelele inkonkoni mfana kithi ngabe kwezejana kona sa respond awujimbum awuyelele inkonkoni kona sa respond awuyelele inkonkoni kona sa respond awuyelele inkonkoni kona sa respond sengikhumbula ekhaya mina sengikhumbula ngakithi phela kona sa respond ngimzwile umkhulu wami ngibiza ekhaya mina kona sa respond ngimzwile umkhulu wami yathi woza ekhaya phela kona sa respond shoba lami liyazibambela awubheke shoba lami liyazibambela kona sa respond shimbomo
Yeah, mama. Yeah, mama. Yeah, mama. Yeah, mama. Shimbom, shimbom. Mami, mama, me. Yeah, young Bizakaya, man. My mom be Shovala Milas Bombe. Chicken, chicken, Kumbule kaya, yengize kaya, kongi kumbulum kulami, yeni mama, oh shobala milas bambela, oh baby shobala milas bambela, oh baby shobala milas bambela, oh baby shobala milas bambela, kongi mzilam kulami, yengize kaya mena, oh sambeni matata. Oh, my space, the kaya. I want to show a million bomb. Oh, baby, show a million bomb. Show a million bomb. Yeah, mama. Yeah, mama. Oh, shovala milas bambe. Oh, baby, shovala milas bambe. Senkumbule kayamen. Oh, mina senkumbule kayambo. Oh, mina senkumbule kaya. Oh, mina senkumbule kayabo. Oh, mina senkumbule kaya. Oh, mina senkumbule kaya. Oh, mina senkumbule kaya. Oh, mina senkumbule kaya. Oh, yeah, mama. Oh, mina senkumbule kaya. Oh, mina senkumbule kaya. I hear me. Oh, mina senkumbule kaya. Thank you very much. It's humility. Oh, mina senkumbule. Siyabonga bafowethu. Siyabonana next time. Thank you. Omina senkumbule koti helele. Omina senkumbule kaya. Ngempela bo. Omina senkumbule kaya. Ngempela bo. Omina senkumbule kaya. Omina ngempela bo. Omina senkumbule. What's omina ngempela bo. Omina senkumbule kaya. Omina ngempela bo. Omina ngempela bo. Ongimzela kaka. Ongimzela kaka. Ongimzela kaka. Omna senkumbule kaya. Omna senkumbule kaya bo. Babukela bathandekayo. Ahlabelile amaqaqa bakithi ngeza kuqubuka ezinye izinto ngakhumbula ekhaya khona lekithi komnyama bambile emagusini amnyama chu kosikhobo. Wow, this was just so beautiful. Ngithemba lani liba enjoyile libakholisile ngendlela lami engikholise ngakhona, ngigidile ngachaya umpululu ngachaya izandla ngenza konke kade kumele kwenziwe ngumuntu ojabulileyo. Siyabonga kakhulu babukele. Ngicela ke libachayele izandla ke amajaha akithi abazibiza ngokuthi amaqaqa.
Siyabonga kakhulu. So, ladies and gentlemen, welcome to the second segment of our show. Ishow esibiza ngokuthi yiDAP 3 Event TV Imbube Show. Lokho siqhubeka ngendaba yeMbube. Imbube kungumculo omnandi kakhulu, umculo engelazi ginqi. Khathi sike sihlangana ke lo mholi weqembu